naye lo muntu lapho usebenza khona lothi nje ingaba incane, ngaba nje nokungazwani noma ukungavisisani nje okuncane bese uthi yena ufundile futhi yena amakhampani amaningi ayamfuna ngahamba noma kunini. Uvele nje ahluthuke athi yani ngicabanga ukuthi ningenzela ifavor njoba ngisebenza lana, mina ngifunde kabi, ngineziqu zami, nginecertificate zami zilenga edongeni lekwami. Mina nginga-applya namuhla, kusasa ngifayile i-resignation letter yami ngihambe. Akuncenge umuntu mina. Akafuni ukukhuzwa, uthi nje angakhuzwa abese uyabakhumbuza abantu ukuthi yena unesipiliyoni esingakanani, waqala kusebenzela le company nini, anikhumbuze nokuthi imanager yokuqala beyihlala nabo lapha ku-open plan. Yeah. Anitshele ngama-manager ahamba, athi yawo imanager leyahamba futhi beyisiphethe kahle kwangena lo akakwazi kuphatha abantu, asikwazi kusebenza naye. Yeah. Asho athi mina ngisangena la company futhi ngelwesihlanu besithengelwa ukudla, ilunch sithengelwa ngumphathi wethu, ilunch sijike nezikhaftini zethu siye emakhaya. Lento leyo ayisenzeki, nithi sizojabula njani, sizowenza njani umsebenzi kahle ningasiphathi kahle. Ngento encane nje, ngento encane uyolanda umlando ukuthi yena uke wathola ama-award lapha emsebenzini, ma-award okufika early, ma-award okuba i-best performer emsebenzini, alengodongeni futhi yena uke wathola i-performance bonus ngonyaka waninini, kwanela kufika uyibani i-performance bonus wangasayitholi ngoba bayamjelasela. Then lento leyo akamane nje ayikhulume. Kumele bathi hey phela zibani awukasubmit into enje noma zibani into enje awukayenzanga kahle, hayi kunokuthi ayoyilungisa uyoshathi ya manje la msebenzini sekwabuka into ezincane nje, sekwabuka into ezincane, into ezibalulekile ayisabukwa. Umholo wethu wagcina nini kuyaphezulu, kodwa ama mistake amancane kumele siwalungise. Umholo wethu uyolungiswa nini? Abasebenza naye sebaze bambiza nge-ancestor, bathi hayi i-ancestor lena idlozi lethu lala msebenzini, liyasikhusela, liyasiprotecta le dlozi ngoba futhi uyabamela abanye abasebenzi. Inkinga yakhe nje unenkinga ne-management. Unokusho nje ukuthi hayi futhi mina ngeke ngiphathwe ngomntwana. Yeah, ukuthi ubuya le vets yakho noma ubuya le UJ ukuthi uzongiphatha la angeke kwenzeke. Mntanami mina ngicale kusebenza lana, wena bosafaka ipampers, uzobuya manje uzongishayela umthetho, ngiyazi into engiyenzayo. Ukuzabatheke usisi loyo onikwe isikhundla sobumanager ngoba ana degree akhombisile ku-interview ukuthi unawo ama-management skills kanti u-fit for the position. Awuzabathi uyachaza uthi hayi nami ngenza umsebenzi wami, kukhona abangaphezulu kwami, athi hayi ungangitsheli ngaloko. Sisi mina ngizokufundisa umsebenzi, ngiyazi ukuthi uhola ngaphezulu kwami kanti futhi ubeke ukuthi ube ngumphathi wami, kodwa lento oyenzayo awuyazi, ngizokufundisa umsebenzi mina. Kutshelwe imanager njalo, nethi ngoba umntana abantu amncane nakuye. Yena wafika kudala kule company, solo ukuleyo position.